gusjenice. Zdravo, Henry. 6. Kako si danas, gusjenice? 5. 4. Sjajno sam, Henry, hvala. Divan je dan u stražnjem vrtu i okružena sam svim ovim slasnim lišćem. Gusjenice, Da, Henry, zašto brojiš unatrag? igram se skrivača sa svojim bratom i na meni je red da tražim. On nema nikakve šanse. 3, 2, 1. Tko se nije skrio, magarac je bio. Možda je on u ovom cvijetu. Oprosti, samo skupljam malo nektara. Možda je ispod ovog kamena. O, zdravo, gusjenice. Upravo sam krenuo ovim putem. Možda je iza ove bube. Bojim se da nema nikog iza mene. Nigdje ga ne vidim. Možda će mi ga biti teže pronaći nego što sam mislila. Ja se obožavam igrati skrivača, gusjenice. Mogu li ti pomoći? Hvala na ponudi, Henry, ali puno si prevelik. Mogao bi nešto slučajno zgnječiti. Da si barem veličine kukca, Henry, tada bi mi mogao pomoći. To mi daje sjajnu ideju, gusjenice. Mogao bih se smanjiti na veličinu kukca i onda bismo mogli pronaći tvog brata zajedno. To je sjajna ideja, Henry. U redu, gusjenice, počnimo ga tražiti. Zdravo, pauče. Zdravo, Henry, zdravo, gusjenice. Došli ste mi se pridružiti u jutarnjem vježbanju. To zvuči divno, pauče, ali upravo se igramo skrivača. Tražimo gusjeničinog brata. Jesi li ga vidio? Zelen je poput mene. Ima mnogo nogu poput mene. I obožava jesti lišće. On baš kao i ja. Bojim se da nisam, ali ondje ima dobrih mjesta za skrivanje. Sjajno, hvala, pauče. Hvala. I ondje ima sjajnih mjesta za skrivanje. O, I tamo dolje, ovdje gore, tamo naokolo i... ne zaboravite, ovamo. Kad bolje razmislim, on bi se mogao skrivati bilo gdje. Ne, Henry, pauk je u pravu. Moj brat bi mogao biti bilo gdje. Što da učinimo? ne brini, gusjenice. Pronaći ćemo ga ukoliko nastavimo tražiti. Sve što trebamo je tražiti nešto zeleno, s puno nogu i što voli jesti lišće. Pogledaj, tamo je nešto zeleno. To je samo lisna uš. Zdravo, Henry. Pogledaj, eno nečega s mnogo nogu. To je samo stonoga. Zdravo, Henry. Čekaj, čujem nekoga kako žvače lišće. To je samo puž. Zdravo, Henry. Nemamo baš sreće s igrom skrivača danas, zar ne, Henry? I da stvari budu gore. Čini se da će pasti kiša. Ne brini, gusjenice, malo kiše nikad nikome nije naudilo. Osim ako si veličine kukca, bježimo odavde! Mamice! Gusjenice, gdje si bila cijeli dan? Igrali smo se skrivača i tražili smo... Tvog brata? Tako je, ali ne možemo ga nigdje pronaći, leptirice. Bliže ste mu nego što mislite, Henry. Točno vam je iznad glava. Wow! Postoje kukuljica, Henry! Nije ni čudo da ga nismo mogli pronaći. Što je kukuljica? Pa, Henry, moj dragi, kukuljica je zadnja faza prije nego što gusjenica odraste. One jedu i jedu, zatim se zakukulje i nakon 10 do 15 dana nastane prekrasan leptir. Wow, to je sjajno! Gusjenice, to znači da ćeš i ti uskoro postati leptirica. Znam, Henry, jedva čekam. Pa, bolje kreni na počinak, jer što prije zaspeš, to ćeš prije postati leptir. Kad je Henry upoznao gusjenicu, Sa svima on se smijao. Dan kad je Henry upoznao gusjenicu, s prijateljima on zabavio se. Henry! moja mama me zove gusjenice, ili bolje da kažem leptirice. Moram ići, bilo je lijepo upoznati te. Zadovoljstvo je bilo moje, Henry, i hvala ti što si mi pomogao pronaći brata. Nema na čemu, ugodan dan. Zbogom, Henry! Zbogom, stižem, mama.